Ramazan nas uči da je svaki trud nagrađen i da strpljenje i posvećenost donose rezultate. Kao što post jača duh, tako i učenje i rad oblikuju karakter i otvaraju vrata uspjeha. Znanje koje stičemo nije samo za nas. Ono je temelj izgradnje boljeg društva i ljepšeg svijeta u kojem živimo. Večeras je sa nama i mlada i talentovana studentica arhitekture koja svojim radom i ambicijama gradi temelje sigurne i uspješne budućnosti. Sa mnom je Selma Kološinac. Dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Uvijek, Selma, uvijek. Kako ste? Pa dobre, nije loše ovako u ramazanskom duhu. Drago mi je to da čujem. Nekako sigurno je prolazilo dosta toga kroz glavu kada je trebalo upisati arhitekturu i kada je trebalo vidjeti sebe u nekoj budućnosti. Ko sam ja, šta želim, kako želim da izgledam kroz par godina. Pa kako ste se odlučili na smjer arhitekture? Prvenstveno je to bilo nekako, nije baš spontano, ali u smislu da dok sam radila neki seminarski rad vezan za totalno drugu nauku, za arheologiju, tema mi je bila rimska arhitektura Novopazarske banje i tu sam ja zapravo prvi put počela da malo više ulazim u problematiku građevine kao takve, pritom je to stara građevina. Tu sam skontala zašto se ja ne bi bavila ovim profesionalno i kasnije kad sam vraćala film unazad sam vidjela da je to nešto što je mene pratilo i kroz srednju školu i kroz osnovnu kao mala. Znam da sam crtala tipa kuće prvo prednju fasadu, posle svaku od soba posebno ili bi igrala one igrice gdje praviš interijer, razmještaj po kući, Sims čuveni. I shvatila sam da je to stvarno nešto što je uvijek bilo sa mnom, samo ga ja možda dok sam bila manja normalno nisam prepoznavala. Sad znam da ne bih mogla da se bavim apsolutno ničim drugim. Znači, to je to. To je to. U tome se pronalazi Selma. Iako ste na početku studija, šta mislite, šta je najvažnije, pored znanja, osvijestiti u sebi u procesu školovanja i obrazovanja u ovom periodu, pa do kraja, na primjer, studija? Također, da li vi kao studentica imate možda neku viziju šta bi trebalo unaprijediti u našem sistemu obrazovanja kako bi bio još snažniji, to jest šta nam možda nedostaje kako bi se mladi osjećali osnaženije u procesu studiranja i nakon? Pa mislim da čovjek najprije treba biti svjestan sebe i ljudi oko sebe. Da ti to ne radiš samo zarad ličnih ambicija, ličnog uspjeha, već da neku promjenu doneseš što svom gradu, svojoj državi, svojoj okolini. Da je to taj neki veći cilj za koji se mi borimo. Nije cilj imati sve desetke, znati svaku lekciju na pamet, napraviti najbolje moguće. Mislim, ok, ali šta stoji iza toga, zbog čega mi to radimo i za koga mi to radimo. Što se tiče našeg sistema, rekla bih da tu najviše fali same slobode, ne samo u sistemu obrazovanja, već u sistemu uopšte, da fali kritičkog mišljenja i da fali to da se pojedinci osjećaju dovoljno hrabro i dovoljno bitnost prvenstveno samima sebi, pa da bi mogao da budeš bitan nekom drugom, da iskažeš svoje mišljenje i da zapravo budeš ta promjena koju ti želiš da vidiš u svijetu. Sve počinje od nas samih, od pojedinaca. Ne možemo i da očekujemo da se sad odjedanput sjati neka masa koja eto ima neko isto mišljenje, nego najprije da promijenimo sebe, da vidimo u kakvom mi svijetu želimo da živimo, da bi mogli da ga stvorimo za neke buduće generacije zajedno sa ljudima koji nas okružuju. Eto. Jasno, jednostavno, ništa komplikovano, krenuti od sebe, krenuti sa tim nekim... od sebe. Jeli? I to je ono što vi studenti nama mjesecima govorite. Mislim, istina. Kad kažem nama, svima. Mjesecima govorite. Kada razmišljate o budućnosti, vidite li sebe kao dio ove zajednice ili vidite sebe sa nekom jednosmjernom kartom negdje? Mišljenja sam da je sasvim ok možda studirati u inostranstvu, možda i raditi u nekom periodu, ali čemu? Zašto bi ti bežao iz svoje čašije, iz svog šehera, umjesto da dođeš tu sa svim tim prikupljenim znanjem i da ga mijenjaš? Ako mi svi odemo, da kažem, ambiciozni ljudi ili intelektualci, akademici,
šta osta? Ništa. Nego ostaneš tu, kao što rekao, kreneš od sebe, promijeniš sve i onda posle nekoliko godina ubiraš plodove svog rada. Valjda sve što radimo, radimo za same sebe. A ko smo mi ako nismo Pazar? Pa stvarno. Ko smo mi ako nismo Pazar? Dobro pitanje za kraj Ramazana, da se onako dobro razmislimo. Jer definitivno Ramazan je i mjesec koji nas uči da osnažujemo jedni druge, koji nas uči da osnažujemo i da čuvamo jedni druge, svoju zajednicu, da vidimo šta su neki propusti koje treba osnažiti, popraviti. Apsolutno. Prvenstveno počnemo od toga što koliko se nas zapravo tokom dana sastavi za jednim obrokom u porodici. Svi rade, svi nešto studiraju, polažu ispite, spremaju. A ovako ti imaš makar taj jedan iftar i sufur da stvarno sedneš i da razmisliš šta je poenta tvog života, sa kim i za koga ti radiš sve što radiš. Bilo da su to teravije pa se vidiš sa komšilukom s kojim se sretneš ili ne sretneš na ulici, bilo da je to tvoja porodica tokom iftara, bilo da je to tvoj odnos sa gospodarom koji čini mi se uvijek treba poboljšavanja, to je Ramazan. I možda, eto, kada ste pomenuli to da je taj trenutak spajanja za sofrom onako simboličan i nešto jedinstveno što se u Ramazanu dešava, možda nam je to poruka Ramazana u smislu koliko god da imamo različita mišljenja. Opet smo mi svi zajedno za jednom jedna tačka bude to nešto na čemu trebamo raditi zajedno, neka nam to jedno bude razlog za okupljanje. I prirodno je jedan prioritet. Jest. Da smo mi tu svi skupa. Ne može pojedinac nikad sam ništa da promijeni. Ali pojedinac po pojedinac stvori se ta neka zajednica, bilo porodica, bilo akademska zajednica i donesemo promjene ako Bog da. I osnažimo svoju zajednicu, naravno. E pa, buduća arhitektice, Selma, kakav ti grad vidiš u budućnosti kao arhitektica, kao neko ko sad polako i sa profesionalne strane gleda svijet oko sebe? Pa nadam se da ćemo što arhitekte, što građevinci, što bilo koji akademik iz Novog Pazara, da svi imamo taj jedan cilj da Pazar bude bolji. Da ne bude to samo da se žalimo kako ima previše zgrada u centru ili kako fali parking mjesta, nego da dođemo sa konkretnom idejom, sa konkretnim rješenjem i da samim tim ono što je nama smetalo, krenemo od nas sami opet, promijenimo i stvorimo bolju zajednicu. Što se Novog Pazara tiče, on ima sam po sebi dosta tih nekih arhitektonskih i urbanističkih problema. Tako da ne sumnjam da ćemo imati na čemu da radimo, ali inšala da to bude... Ali pošto ostajete u Novom Pazaru, onda imat ćete vremena i materijala. To je dobro. I eto, za kraj, Selma, kakvu poruku biste poslali svojim vršnjacima sa ovog mjesta? Da uvijek budu hrabri, da budu svjesni sebe i svojih kvaliteta i da je znanje ono što apsolutno niko ne može da im oduzme. Da im niko ne može prijetiti hoće li oni završiti srednju školu ili fakultet za to što to kaže neko svrha. Nego da uvijek postoji i mjesto i ljudi koji će cijeniti njihov rad, njihov trud i da je to ono čemu treba da teže. Da budu kvalitetni ljudi, kvalitetni stručnjaci, a ne stručnjaci koji će imati sve desetke, a u suštini ništa u glavi. Neko prividno znanje. Znači da se ima i da se teži ka tom živom znanju praktično, koje osnažuje i koje... Ne samo u vidu školovanja, nego što bi se reklo i životna škola. Školovanje ti nije da ti samo ideš i da, bubaš lekciji, dobijaš petice, dobijaš desetke. Već ti kroz univerzitet i kroz srednju školu učiš neke stvari koje ne bi trebalo da prođu tek tako nezapaženo. Svaki tvoj pad ti je opet neka lekcija kako da idući put ne padneš nego ustaneš odmah. I ne dozvoliš sebi da dotakneš neko dno. I zbog toga porazi nisu porazi, već su lekcije. Ne, uvek samo lekcije. Selma, vi ste nam posljednja gošća posljednjeg dana Ramazana. I meni je jako drago da smo u ovoj emisiji predstavili mlade ljude koji konstantno na jedan prelijep način predstavljaju svoj grad s puno ljubavi, s puno rada, truda, s puno znanja
I želim ti da i ti i tvoja generacija i svi vi mladi ljudi koji odlično znate ko ste, šta ste, kome pripadate i šta želite, nastavite da budete hrabri, nastavite da budete tako lijepi, nasmijani i nastavite da budete u Novom Pazaru, jer kako si ono kazala, Ko smo mi ako nismo Pazar? Apsolutno tako. To je to. I ko smo mi ako nismo baš ono odakle jesmo, jeli, i što jesmo. Hvala vama na pozivu. Inšallah, nadam se da ćemo i mi, generacije koje idu za nama, biti one koje će donijeti promjene koje možda nisu mogli oni prije nas da postignu. I ja se nadam. Hvala još jednom. Hvala vama. Dragi gledalci, još malo smo sa vama, ostanite sa nama.